Tradicionalna proslava Dana državnosti koji se svake godine obilježava u Kanadi ovom prilikom okupila je veliki broj Crnogoraca. Ove godine dogodile su se nekolike značajne činjenice koje obećavaju nove odnose prema našoj dijaspori u ovoj zemlji. Naime, poslije 1918. godine naše iseljenike prvi put je posjetio crnogorski ambasador, a televizija Crne Gore ovdje je ponovo poslije 15 godina. To na početku treba reći da u ovoj televizijskoj priči nećemo samo govoriti o događaju koji je bio povod da naša ekipa posjeti ovu zemlju, već ćemo iskoristiti priliku da vam ispričamo priču o Crnogorcima koji žive tamo, a oni nisu od juče u Kanadi. Pored toga, izvanredna je prilika da u formi putopisne reportaže predstavimo i ono što će sigurno biti zanimljivo širokom krugu gledalaca. Naime, u Kanadi imamo jedno moderno i od relevantnih institucija priznato svjetsko čudo koje je više nego turistička atrakcija. Zatim vidjet ćete čuvene Nijagarine vodopade i nešto što u crnogorskim medijima do sada od ruke naših televizijskih stvaralaca niste imali priliku da vidite. No, krenimo redom. Ovogodišnja manifestacija u Torontu bila je povod za dolazak naših iseljenika iz svih krajeva ove velike zemlje. Prvenstveno zbog druženja, događaj je trajao 2 dana i obilježile su ga razne manifestacije. Od radnog dijela prve večeri na kome su prisustvovali crnogorski ambasador iz Amerike Miodrag Vlahović i treći sekretar ambasade u Vašingtonu Miljan Mugoša, preko vrlo živog razgovora koji je uslijedio te večeri sa jasnim zahtjevom upućeni gostima do svečanog dijela ove dvodnevne manifestacije koji se također tradicionalno održava na izletištu Wasaga Beach u blizini Toronta. Na samom početku svečanog dijela gosta je pozdravio domaćin i predsjednik društva Crnogoraca iz Toronta Zoran Rajčević. Da je izuzetna čast da vam se obratim večeras ovdje i da ovo bude neki novi početak organizovanja crnogorske dijaspore u Kanadi. Mi smo ovdje svi krajeva Crne Gore nošeni nekom svojom srećom i tražeći neke druge prostore gdje ćemo naći sebe u svijetu. Napustili smo Crnu Goru i u tom traganju ostali neraskidivo vezani sa svojom domovinom. Ja ću se malo vratiti samo u prošlost. Prije 1918. nedaleko odavde, možda na par stotina metara, na adresi 58 King Street East nalazio se generalni konzulat Crne Gore, kraljevine Crne Gore, koji je štitio interese naših iseljenika kojih je bilo više stotina i u nekom periodu više hiljada. Tadašnji konzul, gospodin pukovnik Noel Campbell, je pisao o tom periodu i ostavio neke i tragove. Mi večeras, eto, poslije dugo vremena, prvi put, poslije 1918. očekujemo crnogorskog ambasadora u Torontu. Ja vas u to ime pozdravljam i vi možete u crnogorskom društvu, kulturnom crnogorskom društvu uvijek naći prijatelja i učestvovati u njegovom radu i njegovom životu. U uvodnom dijelu ambasador Vlahović govorio je o crnogorskoj prošlosti, ističući istorijski, državni i društveni značaj 13. jula. Crna Gora je država koja je među rijetkima uspjela da obnovi svoju državnost. Danas to u savremenom svijetu gdje su procesi nacionalnog identiteta, promocije nacionalnih interesa, obnove državnih entiteta su veoma komplikovani, uzrokovani i uticani sa raznih strana, opterećeni mnogim problemima unutrašnjim i međunarodnim. Crna Gora je uspjela da prebrodi sve te probleme i da se na međunarodnu pozornicu vrati na najbolji mogući način. Legitimnom, dakle demokratskom, slobodno izraženom voljom svojih građana, mirno, demokratski, uz punu saradnju sa svim, kako se to obično kaže, relevantnim, važnim subjektima međunarodne zajednice i na način koji nije tipičan za prostor na kojima mi živimo. Dakle, bez nasilja,
bez nemira, bez oštrih sukobljavanja, nego kroz jedan proces koji je cijeli demokratski svijet priznao, prepoznajući ga kao jedan značajan doprinos demokratiji u onom dijelu svijeta u kojem mi živimo. Dakle, Crna Gora slavi 13. jul zbog toga što je taj datum istorijskim, rekao bih, čudnim istorijskim tokovima u njenoj istoriji u više navrata potvrdio njen identitet i potvrdio njenu prepoznatljivost ne samo na međunarodnom planu. Na dalekom, na davnom Berlinskom kongresu Crna Gora je, kako se to kod nas obično kaže, međunarodno priznata. U stvari tada je samo dovršeno međunarodno priznanje naše zemlje. Više od 150 godina poslije toga praktično, čak i više, na samom početku drugog svjetskog rata, Crna Gora se vratila na političku mapu svijeta na način na koji to i mnogo veće, potentnije, snažnije i brojnije nacije od nje nisu uspjele. Dakle, mi smo imali jedan svenarodni ustanak protiv fašističkog, nacističkog okupatora i tada je Crna Gora praktično, to je bio veliki vjesnik crnogorskog povratka na političku mapu svijeta u punom značenju te riječi. On je u ovoj i onoj formi egzistirao tokom druge Jugoslavije, da bi svoje, čini nam se sasvim logično, istorijsko finale dobio prošle godine na našem referendumu, za koji još jednom kažem je posebno značajan za našu istoriju zato što pokazuje između ostalog i velike civilizacijske i kulturne kapacitete našeg naroda, a to je da je jedno važno pitanju odluči na način koji može da služi za ugled i za primjer drugima, bez rata, bez krvi, bez nasilja. Dakle, na način gdje odluka koju smo donijeli i samim svojim načinom je možda čak i značajnija od same odluke, jer smo pokazali da i o toj najvažnijoj stvari za jednu državu možemo da razmišljamo i da odlučujemo kao razumni i odgovorni ljudi i kao razumna i odgovorna nacija. Na skupu je najveći dio pitanja bio vezan za probleme oko otvaranja diplomatskog konzularnog predstavništva Crne Gore u Kanadi. Ambasador Vlahović najavio je da Crnogorci mogu da računaju na pomoć i podršku ambasade iz Vašingtona. Ja vam mogu sa punom odgovornošću sa mjesta ambasadora Republike Crne Gore u Vašingtonu, koji će, nadamo se, skorih dana biti izvanično ovdje prihvaćen u Kanadi, u Ottawi kao ambasador naše zemlje i za Kanadu. Mogu da kažem da ono što ste vi u posljednjih nekoliko mjeseci zajedno sa vašim prijateljima, sugrađanima koji žive na drugim raznim stranama svijeta, rekli crnogorskim zvaničnim instancama i ukupnoj crnogorskoj javnosti da ima naše puno razumijevanje i našu punu podršku. Ono što ste vi tražili je apsolutno legitimno, ono što ste vi napomenuli kao eventualnu grešku, nedostatak, neispunjena očekivanja ili nedovršene poslove